Pinapalabas. Nalaos ti pungtot ni Don Esteban anang surot kinilulita. Idinakita na daytoy iti kataltalunan babaan ti teleskopyo. Pinilit na pinagsakay kinistalyon. Kalpasan nga imbaga na amakikamkamalala daytoy. Nalaos ti nervyos ni Lolita. Idi pinataray adagos ni Don Esteban ti kabalyo. Ket insiwitan daytoy. Intuloy na at pinagsasawan ket kinabkabil na pay apaman ang nakasangkot na iti bilya. Napukaw ni Lolita ti puot na. Impakita ti Don ti kinawan asin na kini Lolita. Gapo tadi na inasikaso daytoy. Ningarod ti drita ti nangasikaso aging ga nagsubli ti puot na. Ket itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Awanan ti problema, Lagrimas. Dalaangan tatang kananang mo ti kasarita tayo. Sige nga, Rod. Katsapay ko mga ata, saan to nakagura ni Senyor Esteban ni Senyorita Lolita? Kasi man. Talaga O sige, panawan kayo dito, itagsarita kayo pa'y kan ni Pipito. Sa tay tumapan, iti ayan, datatang mo. Ayan ni Pedrita Benito. Napan ijay away, senyor. Agbayad iti nangina day jay na Pipito. Numapanagnegan ni siyak tagpaiso. Senyor. Amangan, numapatay mat ni siyak ni Lolita. Senyor, makakikigtot kayo, may? Aramitan ni siyak timbaga ni siyak. Numapanagnegan napodno ti atap ni siyak. Ala, adda kada kayo dayta, senyor. Ngam no denggan nyo ti singasing ko, saan nyo nga aramidin ti kasjay? Isubliyo langan ni senyorita kini Doña Agusta nga inana no bilang, tapno saan kayo makabasol? Numaramid ni siyak ti kasta. Muy bien, Benito. Ngem, saan na maipromeso ni siya? Apay akas jay ti trato ni Esteban kanyak. Apay ngawan matan ti mariknak apan agayat na. Kanayon na kun apasakitan. Napukaw ko pa'y tipuot ko. Ngam, pinanawan na kanulatan. Imbaglakit din ta kanayon matan nga umay ni Manang Pedrita dito Villa. Tano saan? Awan siguro ti mga sikaso kanyak. Awanin ti kamangag. Tiyakmat kaya tamaamuan ni Mamang akas ti araramidan ni Esteban kanyak. Babalawan naklakit din no maamuan na dayto eh. Senyorita. Manang Pedrita? Sino dayta kadwam? Ni Lagrimas. Lagrimas, kasaritam ni senyorita. Senyorita? Masyanakan ka. Simurtak ka ni Nana Pedrita. Anya ti bagam, Lagrimas? Namok pag-imimunan ni Senyor Esteban ni Pipito nobyo? Ha? Nobyom ni Pipito? Wan, senyorita. Kinapod no na? Nagtulagan min, ti pa nagbudam eh. Kasta? Nasayat nga rod Kablaawan ka, Lagrimas. Nagasat ka ang asawa ni Pipito, gaputan na singpat. Agyaman ak, senyorita. Kat, anya ti kasapulan nyo. Kasapulan nyo ka di titulong ko? Sikat ang kasapulan ititulong da ken Pipito, senyorita. Anya? Urayan tayo asumangpat ni senyor. Apag isuntumat nga umay ni Pipito. Ha? Nagnumuan ni akasarita ni Senyor Esteban. Kampay di.
Kidawon mi, nga iso ti may nga sponsor. Wano, ninong iti kalay sami. No kasta, ibagayo kan kwa na ngagkasar kayon? Senyorita, tapno mapunas ti atap na kada kayo? Tapno saan na kanto nakagura pa? Agyaman nak lagrimas. Naimbag ka unay. Agyaman nak. Sabay ko mataad ni Senyor Esteban. Katawan mat ni Benito. Kaya dapat tibagak ka ni Senyor Esteban. Sekreto detoy. At sana rumbang amaman ni Benito. Sagrado apali mo da rumbang lao na amaman ni Don Esteban. Nay, lakay use. Adda ka magdita. Ay, Isus, nagmalas akon. Ni Benito detaw masidag dito ruangan na landok. Anya ti gagaram dito Villa Gabriel, Ama Josep? Ay, ni Don Esteban. Kaya't ko akasarita, Benito. Ibagam kanya kung nanya ti ibagam kini senyor. Ay, Idanon kon tao. ay, sana mabalin, Benito. Bilid ni senyor, adi na kaya ti maisturbo, no awan tumot la ti kaes-eskan ti gagaram. Ay, napatagunay da ito, Benito. Anya ngamin da ita? Sana mabalin na maamuan ti sabali. Ilang Don Esteban, ti may karyapang ibagak, iti da ito'y apalaymad, Benito. Saan kan nagpalpalikaw, lakay Josep? Ibagan ni Sika, no anyaman da ita. Ay, senyor, pimanaw ka din ni Benito. Sana rumbang manghag na da ito ibagak. Porque mapiyaw ni siyak ni Benito. Iso na uray mangigna. Ay, senyor, nabalor deto, igaputa dakal ti pakainaigan na iti nagkauna apul iti pamilya Gabriel. Ay, iti deto nga edad ko, agarop dandanin san asibinte. Basit na ti inaudyak iti dedi Senyor Gabriel nga amam. Porque amamom day di papa ni siya? Si Senyor Esteban. May sak iti kadagiti na singid akumpanyero day di Don Gabriel nga amam. Ke? Patsinak, Senyor. No gasta. Anya napalimad, uweno sekreto ti baganisi ka? Senyor, ada gamang anay kali iti may sa apaset ti Hacienda Gabriel. Gamang? Abundansya? Si, Senyor. Interesado ni siya kiti daytay baganisi ka. Posible na ita? 100% na ito, Senyor. Siyak ti makapanaknak. Iso na lang, tasaan ko na masigurado. No, sa dino apasat. Tanang po kaw dahi di kopya ti mapaan na italakan niya. Kaya't nasawen ni Sika, adda mapa ti lugar na ayan ti gamang? Ada, Senyor. Ayan itang ti ibagbaga ni Sika na mapa. Napukaw nga rod. Ngam kopya lang dahi, Senyor. Ada iti dahi di papam ti original amapa. Kat patsat ngayon tugot na iti nagsubli iti Espanya. Sayang awanan tayo mapangaygam ko. Nalakala ko masapulan tayo ti sinyal. Ti mismo anak kaikalian na. Mamati ni siya kitimbaga ni Sika, lakay Josep. Posible na ado tinaidulin na kinabaknang ni Hacienda Gabriel. No, interesado ka, Senyor. Tulungan ka mang diskubre no anya lugar tinakaikalian na. Muy bien, lakay Josep. Ngam masapol na maigaman ni siya ti mapa.
Ay, padasan nyo apirukan, senyor. Mamatiak nga, hindulin da di Don Gabriel ti mapa. Sigurado na kasta tinaramid day di papa. Sige, sapulen ni siya timbagam na mapa. Gracias la kay Osep. May saka na nasaya na gayam. Ay, agyam anak mo kasta ti panagkitam kanyak, senyor. Baka idayawak launay. Si, saan ka nakas itinaydila kay Kalob na traidor? Traidor, dahi di kapsat kalog. Talaga? Ha! Napeklam na traidor dahi dyan na tao. Ingrato pa'y! Gamang kano? At dagamang nga naikali iti Hacienda Gabriel? Ay na, nagsaya atan ngay. Nang runa no siyak ti makakali. Aginayadak nga umasidag kada Senyor Esteban kan lakay Josep. Denggak anaimbag ti pagsarsaritaan da. Agbiyahe ni Siak Benito. Patuloyan na ni Siak timbagak na panagbiyahe ni Siak di Espanya. Kaano ngay, senyor? Iti kabitan na tiyempo. Di nasayaat, tapno makainiliw yung matdagiti papartidos yung di Espanya. Saan nadagiti partidos ni Siak ti makagapo no apay na agbiyahe ni Siak Benito? Ha? Tay mapatigamang lakit di tigagara na. Anya nga ron tigagara yung agbiyahe, senyor. Ano na patag na banag na kayat ni Siak na sapulan, Benito? Iso nagbakasyon ni Siak di Espanya. Iti mismo na familia Casa de Gabriel ti pagtarusan ni Siak. Dagijayon da pipito kan lagrimas, senyorita. Kasarsarita dan ni senyor iti hardin. Sapay ko matamamati nga awan relasyon mi kan ni Pipito, manang Pedrita. Napasnek mat da pipito kan lagrimas a makisarsarita kan ni senyor. Namnamaag abaligi da ito'y anapanunot mi. Agyamanak, pampanunutam ti pagsaya atak. Wan mat senyorita. Wan gayam. Di matla sumarungkaran ni mamang mo dito'y Villa. Nalaka kanon ang mabannog. Iso asyaklatan ti urayan na amapan ijabalay. Isumat lagayam. Ang sa anak pa yung makapasyar ka dagitoy. Diyak kaya tadagdagan ti dakas nga atap ti asawak kanyak. Wan mata. Ni, pumanawan dagiti agnobyo. Anya nga tati imbaga ni senyor. Maamuan tanto manang Pedrita. Ala, adaywan nak dito yan. Amangan no pagarupan namanan nga isuda ti palpaliiwan ta. Sige nga rod, senyorita. Innak isaganan dagiti lalabaak, taglabaakon ija ubbog. Ay, jaski kamot brutos. Agtalna ka ata ayusik ti sapatos mo. Nita, banang usan nakit din. Agtalna ka kunak! Anay ko, di bakrang ko. Ayop ka! Apay kinugtaran na ngay. Nagsakit. Natukulsan di paragpag ko. Ay na, Benito. Di ka kidim Ang mga nidi kanton makamulaga. Tibakrang ko. Itaray da ka ni di poblasyon ta check-upan na ka ni doktora. Imbag ka ni doktora ta libre. Ipagpagapo na ngamin iti asawa na nga isuitan ti mayor. Sige. Ikan nak iti pagsukata. Tama pantay di poblasyon. Agpakitak lang iti doktor.
Nagpakita ka din ni Senyorita Lolita di dispensary? Saan pa'y? Di saan pa'y masigurado no aginawan wano saan pa'y? Masigurado nan. Ngam di na basta ibagakan ni senyor. Amang ano, di manin mamatik at kabilan na pa'y. Amumuntiga po na binito. Sa bagay, Isabaybay amlatan. Tadumtang tutigundaway nga ibaga ni senyorita. itakuman tapno maragsakan mo ni senyor para kini senyorita. Alawan, bayam takasaritak ni senyorita. Anay. Nagsakit man ang tibakrang ko. Anay! Talaga na nauyong day tanakabalyo, Benito. Bagay na pa itimbirngas ni Sika na Brutos. Senyor, nasakit pa'y latibakrang ko. Imbagtawan tinatok ko la paragpag ko. Basol medlaeng ni Sika. Senyor, Huwag gaya magbiyahe ni siya kinton bigaten. Da kayo kini Pedrita ti kadwa ni Lolita di Villa. wala, senyor. Awan gayam, nakasarita yo ka din ni senyorita. Huwag, agbababawi ni siya na nang paspasakit kini iso. Nagsospetsya ni siya iti sa no. Senyor, Sana bale, punuan ni siya, ti ado na nagkurangan ni siya. Isang putakto, iti ado na pasarabo. owen mo senyor. Ket, saan nagdanag nida kayo, iti esposa to, Benito. At ang tumagpasarabo ni siya. Isang putan kayo ito, itinapatag na recuerdo. Ay na, nagsayatan, senyor. Si, nabalor na recuerdo, ti isang put ko na para kada kayo kini Pedrita. Basta sayatan nyo ti agtrabaho. Lolita, kaya't ni siya na itugot ni Sika di Espanya, mi esposa. Ngem, adupay na proseso ti papeles na masapol. Kat may bayag ti biyahe. Apurado ti masapol na alain ni siya iti kasa di familia Gabriel. Maawatak. Iso adi ka madanagan. Perdonar mi, esposa. Naminado na daras na nasaktan ni siya tirigna ni Sika. Maawatan kami, esposo. Gaputa ay ayatan ka. Oh, mi esposa. Oh. Diyos ko, sapay ko matawan ti pagsakitan tinakam na kanyak. Sapay ko mataag na nayo ng daytoy akinalailo na kanya. Bueno, maturogen ni Sika, mi esposa. Katsi ka, saan ka ba yung maturo? Kaya't ko ti agkansyon para kini Sika, mi amor. Wala, maturogen ni Sika. Senyor, abay adi yung kuyog ni Senyorita Lolita amang itulod kada kayo iti terminal ti train. Sana nakasapulan, Benito. Mapanog lang ni Lolita. At damot to'y lugan, senyor. Awan tumot ti kadwakon hagsubli jay Villa. Benito, apay na nagado te question ni Sika. Ha? Dispensa, Kasi senyor. tagtan iti terminal ti train. Nay, saan naliplipatan ni Sika? Timbilbilin ni siya. Ariglado amin ng senyor. Nakalista iti utek ko. Jak to malipatan dagi jay. Siguraduan ni Sika. Ariglado, senyor. Di ka madanagan. Ni Stallion, saan nabaybayan ni Sika? Kaya't ni siya, na nalukmag tulat ka, inton sumangpet ni siya.
Sigurado day ta, senyor. Saan ang mabannog unay ni istalyon? Tawan kayo amang sakay kenkwana. Iso ang makaina na iti husto. At dantuman ti kinagwapo na nito sumangpet kayo. Imbaga ni si Kadeta, Benito. Makapulan ti bakasyon ni siya kay Espanya. No talaga na maestimar iti husto ni istalyon. Nalumag to. Ariglado at talaga, senyor. Namnamain nyo day ta. Adios, amigo. Naragsak na panagbiyahe ni Sika. Gracias, amigo Alfonso. Saan mo nalipatan tayo bilin ko, amigo? Si, namnamain ni Sika. Genuine na vino di Espanya. Tisang Petonesiak na pasarapo ni Sika. Gracias na matumpal ni Sika dahita, amigo. Amumat ni siyak na ado ti aramida ni Sika na importante. Idi ipapanwi jay. Si, talaga na trabaho ti gagara ni siya. Paset ti negosyo. Ket namnaman ni Sika, amigo. May sakanto na may rano ti resulta ti gagara ni siya ni Espanya. Gracias, manan, amigo. Adios, amigo. Adios. Adios, amigo. Vaya con Dios. Senyor Alfonso, napaanan ni Senyor Esteban? Sí, Benito. Ala, mapandamitan. Ang manyadekin na ni amigo Esteban na numero 1 nagagara na ija Espanya. Gamang kalinagbay so? Ha? Tudno nga ta, nga danay kalya kinabaknang iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Gagayem, di liwayan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributaso. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon